أستعيذ بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تماشاوان هجا وقادار هجا وانتفدا بخير هاتن برنامه ما لسر مجارة ما في إنسانا خدا متوا لسر يا راست بپاريزي و خدا خير و خوشي بكي نصيبه متوا بكي پارا متوا بريا قو ام بصحبتا خدا سبي بكن داخوازيا كما هي جوا قوهن ببنا أبوني يوتيوبا ما آية الله آشتي دا قو ام كاربن لسر يوتيوب جي برنامه زندي دست بي بكن آد دوا وهن برسوه خوا پرسه خوا بنویسینن پشتی گو برنامه خلاص بو انشاءالله از یکو جوابا برسوه و بدم. آدن از هر جار چقاز جارا گو از برنامه چیتکم از قالدکم استینم زمان چمکی جبر گو تشتکی گل کی مهمه أرمانجا دين قو خدا عز وجل ج آدم عليه الصلاة والسلام حتاني محمد عليه الصلاة والسلام پیغمبر ج امتا رج انسانا رج گلا رج ملتا رشيانا جبو قو شر و پفچون جنوا ملتا راكي و عدالت و كوي و آشيتي تخي نوا ملتا دا يعني أرمانجا دين سرك أفا افتشتي دي تريقو عبادات روجين ولميجين فلان افتشتي دينا حمو نا ارمانجن ارمانجا يكمين يعني جبوغو از هرجار دوباره دكيم از ناخوزم تيكف مجارا آياتا بيجن فلان ارمانجا نبوة وحي افا قو انسان جبه عدالتيه جبه ريزيه آزاد ببن حمو بهفرة لسر چبير و باوريه بن بآشيتي بهفرة بجن امور دين افن ارمانجا دين افا ارمانجا وحي افا از بيوكا كرت هرجار ولوكا سلوغان بجم وحي اصول و آساس و قاعده كشان و بيوانا جيانك برومتن بكلمة تاني وحي برخودانا جيانك برومتا يعني بريا حرتشتي جرك أفانا بفهم كرين وقتي جو أفانا نوي فهم كرين أرمان جادين نوي فهم كرين قاس وكا جوند بيننجي وند زاننجي ذكر عبادات وطاعات وخير وخيرات وحسنات وكا جو إيرو دكن فايدة نادي سود نادي يعني جبوي أواي يكم من سركات دفي أم بزانبن جو بلي أرمان جا وحي أرمان جا دين جبوغو وكهفي و آشتی و بهفرجیان دنوا انسانا ده چه ببه بله ما قد برنامه ایشه سر مجارا ما في انسانا یا اما چند حب آیت پیروز بخونن دوی مجاره دا و هدی الگورا گو زمانه ما دست بکر زمانه ما تیرا مکر انشاءالله اما شیرو فبکن يكمن بسم الله الرحمن الرحيم بناغي خداي دلوفان ودلوين يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يرجمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون سورة مائدة آية 8 خدا عز وجل دوی آیتا پیروز دجمر وکری دبیجبو خدا حقیش بیا بگرن و شهدابونا راستیه هفدو بدن و بلا کین و نفرتا جواکا که ملتا که قوما که نبی سببه گو انت حقی وادا بی عدالتیه بکن و بعدالت بکن و خوش بی امریا خدا بپاريزن لورا خدا عز وجل بحمد شتوى آقه دارا او آيتك
آد الدعاء خدا عز وجل ديسا وها فرماند كي الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. سورة حج آية 41. اگر کی گو درفت دستهلداری yani bibne embêjin desthildarê welatekî bibne yöneticiyê welatekî bibne pêşîvanê welatekî beriya hert çi dikin li mêj dikin û zekatê didin û emrê bi qenciyê dikin û men'a ji xerabiyê dikin. Lewra vegera temamirê kiryarê we bi bal Xweda ve ne. Yani insana gehdar dike. آدن خدا عز وجل ديس وها فرماند كي بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. سورة قيامة آية 15. چقاس إنسان هنجتا جشخورا بينه أما أو كنترول كار نفسا خويا يعني بكرتي إنسان جه هر كسي بهتر بخوزانه چقا تيكه في پشتا هنجتا جي بينه أما إنسان جه هر تشي بخو بهتر زانه. آية كدن وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقوها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. سورة كهف آية 29. دبي حقية بيجن جرب بخوا و کیجوا کیف بکه ایمان بینه و کیجوا کیف نکه جی ایمان نوینه. يعني ده مثلا ایمان آنینه ده خدا عز وجل انسان آزاد که اون سربستن بس زانبن مج انسان ظالم را ستمکار را آگرک حاضر کریه گو دوراوی سورهن وقتی گود نواوی آگری ده آویجی بخوازن آوکا وکا دمر حلان دی و جوار بگو سر و چعوه وانا پی هر نهلاکه و او چه جهکی نخوشه. يعني دفرده جديسة خدا عز وجل وكري دبي ون بخوازنون ايمان بينن ون نخوازنون ايمان ناينن اما دفرده تشتكي پر مهم گو بالا مرف دكشينه دبي ما عذاب جظالم را حاضر كريا. يعني كيجوا بخواز إيمان بينين كيجوا جي نخواز إيمان نوينين أما بس زانبن قوما جهنم دوجه جي إنسان ظالم را حاضر كريا. بله آية كدين جي أمي بخونن ودي هدي شيروفي خبيجن ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. سورة أنعام آية 108. دبي بكرتاي دبي سبوا إنسان گو غيش خدا عز وجل را عبادت تكن تحت تكن سبا إلهي وانا نكن جبوگو او جی بجاهلتیج نزانی صبا ربی و نکن و ما جهر ملتکی را باوریه و بخوا خوش کرنا. يعني به چاوا محبتا خدا مکریه دلی ودا محبتا خدا دلی ودا رونشتیا او انسان گو عبادتش غیری خدا رجد کن محبا واتشتی گو غیری خدا رجی او حب مخستی قلبی وانا. يعني دفردا دیسا وکهویه که تین زمان بس زانبن گو وگراندنا و ببال خدا ویا و خدا عز وجل کیج و چد که زانه. دب مفهوم و آیت پیروز دا بتواهی هاتا فهم کرن گو بله انسان
di mesela iman anînê û ne iman anînê de azad e serbest e. Bi teዕbîrekê dî bi şeklekê dî em karin bêjin bêçawa iman anîn mafê însana ye, iman neanîn jî mafê însana ye. Yani ferqa di mafdariyê de ferqa iman anînê û ne iman anînê li cem Xuda nîne. Xuda Azze ve Celle her du ji însanê re vekirî ew mav daye we. Yani însan bixwaze kare îmanê bêne û însan nexwaze kare îmanê nedêne. Ev ixtiyara hane, ev irade hane daye we. Tabii galet newê fehm kirin haşa divir de wextê ku em dibêjin weke hevin nego yani xêr û netîca we heke heve na. Yani Xuda irade daye însanî, divê irade da azadiya iman anînê jî daye û azadiya ne iman anînê jî daye. İnsan bixwaze kare îmanê bêne, însan nexwaze kare îmanê newêne yani. Yani wextê ku ew newere bê ezmûn çênabe. Yani ji bo ku însan bi kiryarê xwe, bi emelê xwe, bi xebatê xwe roja qîyametê bibine hesab, bibine mukafatê heq bikin, iman anînê û ne'ûzubillah mukafatê heq nekin ne iman anînê yani. Ji bo wî awayî di mesela mafdariyê de mafê her ji mafê însaniyê îmanê jî bîne û ji mafê însaniyê îmanê jî newêne. Ama bes wextê ku îmanê bîne wê têkeve ni'metê Xuda roja qîyametê dîn û dunya û axiretê her du. Yani wextê ku li gora umûrê îlahî emrê Xuda li dunyayê jî bijî wê bextewar bê, bextxweş bê û li axiretê jî yani. Ama wextê ku îmanê newêne, tercîha îmanê neke, di gelek ayeta de dibêje li dunyayê jî li axiretê jî wê bibe ji we însanê ku xisirîne. Xuda Azze ve Celle kesî negerine ji we însanê xisarker yani. İca me gotiya mijara me li ser mafîtiyê yani mafê însana çi ye? Weya mafê însana çi ne yani? İca me ji mefhûmê ve ayetê ku me xwend jî tê fehm kirin di çanda İslamî de, di kültura İslamî de, di hukûqê İslamî de çar pênc mijarê muhim bi tevahî hatine helbijartin ji mefhûmê mafdariyê ku em dibêjin azadî û parastina darûretê însanî, hewcedariyê însanî, pêkhatê însanî. Bi teዕbîra Erebî bê darûratê xemse yani zaruratê pênce, pênc zarurat evana ji mafê însanî ne. İca bira însan çi bi yekîtî bê, yek bê û çi jî civak bê, gelek bê û çi jî duwê civakê de desthildar bê, yöneticî bê, pêşîvan bê weke ku me di ayetê jî got me wasfê wane anî ziman ê di ferdiyetê de, di yekîtiyetê de vama fehane heqê wî ne got ew însanê, ew merivê got desthildarin, got pêşkeşin, got pêşîvanin, got dewletê bihêz dikin, got dewletê diparêzin, got dewletê îdare dikin, ji ewana jî mecbûrin va mafa ji her kesî re ew bikin yani pêk bînin yani mecbûriyeta wa ye yani. Daxwaziya ferdiyetê ye yani ev umûrê hane, ev emrê hane ku em dibêjin darûratê xemse pêkhatê însanî ne, daxwazê însanî ne, hewcedariyê însanî ne, bi yekîtî ev pêkhate, ev hewcedarî ji kê tê xwestin, kî mecbûr e vana pêk bêne, ew însanê ku civakê pêk tênin. Bi teዕbîra modern îro ku em dibêjin ew ê ku dewletê bi pêş vedibin yani, ew ê ku dewletê îdare dikin yani. Yek ji we umûra yek jê nefsa. Nefsa însanî. Bira însan bîr û baweriya wî çi bê, rengê wî çi bê,
لکیجا ولاتی به لکیجا عردنگریه به اداره وی ولاتی اداره وی عردنگریه مجبوره جبوگو نفساوی بپارێزێ و حوجەداریê pêkhateyê nefsawî jî pêk bêne got çina yani gelekin mesela insanek ji bo got bijî bi rehetî bi xweşî bijî di jiyanê de çi jêre lazim e ji xwarinê bigire ji vexwarinê bigire ji cila bigire ji seyahetê bigire yani ji bo got nefsa însanî bê parestin nefsa însanî bê jiyaneke bi xêr û xweşî derbas kê çi jêre lazim in ewwelen dewlet ew kesê got dewletê pêş vetênin mecbûrin vana li ser wana pêk bênin yani bê çawa di ferdiyetê de em dibêjin mesela ferdê xweda çina ferdê xweda çina yani tedît got em dibê şertê îslamê pênc in riknê îmanê şeş in bê çilo di kesayeta însanî de evana mecbûr e ji însanê Müslüman re bi vî şeklî vî awayê jî ev zaruretê xemse jî wextê got dewlet dewleta îslamê bê wextê got Müslüman dewletekê bişopînin bikar bibin îdare bikin ewana mecbûrin vana pêk bênin ya ewil me got nefsa însanê yani nefsa însanê dibin parestinê de yani nefsi bi jiyanê ji bo jiyandinê yani kes nikare kesî bikuje kes nikare kesî birîndar bike kes nikare kesî birçî bêlê kes nikare kesî kî bêlê yani tamamê pêkhateyê hewcedariyê ji bo jiyanê ji bo nefsê çina daxwaziyê nefsê çina ê zarûrî got jiyana xwe pêk bêne mecbûr e ew dewleta got wî gelî îdare dike wa hewcedariya wa pêkhat ji bo jiyanê wana pêk bêne a di duwa baweriya yani bira însan bi çi bawer bê baweriya wî çi bê li ser çi dînî bê li ser çi bîrû baweriyê bê dewlet mecbûr e wê baweriyê biparêze û ji bo pêkhanîna wê baweriyê bê çi lazim e ji wa însanê got bi wê baweriyê bawerin pêk bîne yani bê çawa dewleta îslamê mecbûr e ji bo îbadetgeha însanê Müslüman mümin camiya çêke bi wî şeklî bi wî awayî mecbûr e ji wa dînê dîre jî li welatekî wextê got hinek dîndarê dî hebin mecbûr e hewcedariyê wa dîna jî pêk bêne ji bo çi çimkî ji bo got dewlet müşterek e wa her du wa baweriya teva yani çi qas bawerî di nava dewletekê de hebin ew dewlet mecbûr e pêkhateyê wa baweriya pêk bêne yani ji bo çi ji bo got hemwelatiyê bêne yani weke got îro bûya edet di dunyayê de û bêhtir jî di rojhilata navîn de dewletê got gelê wa xelkê wa Müslümanin ew in yani elimîne sadece bacê bistênin elimîne sadece însana bibne eskeriyê yani elimîne werkirine edet werkirine gelenek wek haşa efwen bibexşin wek em bêjin ajala zayî şîrê wê bidoşin feqet pêkhatê wê pêk neyên na ev zihniyet dînê îslamê de tune ye dînê îslamê insana mecbûr dike got dewleta insana kî bê ew dewlet çi bê wextê got bêwela em Müslümanin û weya em hiqûqê îslamê pêk tênin mecbûr e hewcedariya hemwelatiyê xwe pêk bêne ew hewcedarî a ewlê me got nefsa wana biparêze û pêkhateyê nefsa wana hewcedariya wa pêk bêne a di duwa jî baweriya wa ji bo baweriya wa çi lazim e lazim e dewlet wa pêkhatê wana pêk bîne a sisiya jî eqlê însana biparêze yani însanekî bê Xwedê Teala çi eqil daye de mafê wî heye got bi eqlê xwe bişêwire
بعقل خو حركت بكي بعقل خو إرادة خو أو بدي أما ده مثلا عقل ده استثناء خارج يعني إنسان يقول مثلا وكا أمد بيجن يعني عقلي وكيما ناقصة أو هنجي لقورا حقوق إسامة مسؤوليتاوي برپرسيارياوي لسر نزيكي أقرباوية كا دياوية كا باوية كا براوية كا كيا أوانا وكيلوينا يعني جوه بيشتر هر کس کی لازمه عقلی وینا به پارستن طبی جبو پارستنا عقل جی معلومات دوی تینه منه دوی برچینه منه دوی تعبیره ایرو اشکنجه لینه وکرن ازیت لینه وکرن زور و ضرب لینه وکرن به تو شکلی بتا آوا yani پارستنا عقل جی دورده yani mesela gellik insan psikolojik baskıya luvadikın ve mecburi tişna dikin bela çibe او مجبورiyet دبي سببه قو عقلي خو انداتكن يعني وكاقو إيرو بهتر أغلب الدنيا إذا مثلا حقي إنسان إشكنجة واتيكرين چي إشكنجة فيزيكي بي چا psikolojik بي چا بچ شكلي بي يعني ها أفجيد بي سببه مثلا قو إنسان عقلي خو انداتكن يعني أغانا جينا راستا بچ شكلي بچ أواي خود تعالى هر إنسان عقلك دايل قورا عقلي خو لازم عقلي يبي پارستن يعني ته حرکتك ته اشکنجهك گو ببه سبب اوندا کرنا عقلوی نراسته ندرسته دین اسلامی اولا اسلامی قبول ناکه yani. Çara nesil yani zedebun yani zavaç yani malbat jbovi avayji dise devlet jmafe insaniye جمافي إنسانية بيكيتي جو بزوجي جو نسلاخو زيدا بكي نسلاخو بدو مني لسر فطرة أخوة أو فطرة ويتشيه مثلا كرد بيل سر كردايتي أخوة عرب بيل سر عربيتي أخوة ترك بيل سر تركيتي أخوة مسلمان بيل سر مسلمانتي أخوة فلا بيل سر فلاتي أخوة يزيدي بيل سر يزيديتي أخوة باور ياوي بچبه يعني فطرت چيه پاراستنا دوام کرنا بردوام کرنا نسلا انسانی سر و فطرت وجبه کش وجبه دولته yani و مافي انسانيه و حق انسان yani جبوي اواي وقتی گو دولت كمافدار به وقتی هنك مثلا عيشه هر کسی وک هفنای هنك انسان فقيره شف و برو دخبتن وک رویز که و برچیا و ماشالله فکره و زانیاری و وک فیلسوفانا اما قسمت وانا هندکا خود تعالی ملکیوی مادیت آبوری تقدیر خدایه ده هنکا ده ناده هنکا عقل مرف تراوی مسئله ناکی فقط هنک انسان وقتی گو فقیر بن و دکنون نگو يعني عوارنا بردوشن ناشغلن دشغلن فقط شغله والهفنايب كرتاي دولة ديسة مجبورة وانا بزوجيني وانا خودي بكي يعني ولو الدولة بوني لقراء إسامي نولو تشتكي حتى نولو تشتكي هما وكا إيرو بويا عدد يعني هما إنسانا سمر مش بكينا دولة مجبوره گو همولاتی خو بپارزه و خودی بکه و پیکاته و بینه یعنی و تبید ورده جی جداتی جی نخه نقبینا بیرو باوری و رنگ و زمانه یعنی به باوری به جداتی لازمه دولت جبو پیک آنینا بردوام کرنا نسلا انسانا حوجه داریه که بچه وقتی گو امکانه وی درفته وی شخصی نبن لازمه دولت وانا پیک بین yani. بله پنجاجی مالداریه yani آبوریه اواناجی لازمه درفته دولته yani imkan devlete وكهويل إنسانا بپارفكرن وكهويل إنسانا بپارفكرن يعني نوك الذهنيتا إيرو جو مثلا منك كبسيطة زبدم يعني
عشتيك بينجي عشتي فابريقا كده شغلين patron fabrike jmehe penci milyon dolar em bejin kar dike fakat ev işçiya fakira bi tabira îro got bejin bi asgari ücret şoğulin. Na ev jî ne rasta ev jî ne ava. Me evana tabi çi fabrika em bejin kargaha devletê be ça şexsî be. Li gora hukûkê İslamê xebatkar ez dubare dikim xebatkar şirîkê wî tiştê got çi dike got ew dike yani Kurdiyayê bibexşîne hete bîram got üretmiş dike yani got çê dike yani xebatkar şirîkê wî tiştê got zêde dike got kom dike got dibe sebeb yani ne vaka gom mesela îro zihniyeta îro em bejin vaka gom anî ziman yani ece bira çi kargaha devletê bê çi kargaha şexsî bê yani işte ama îdarekirina vêna girêdayî bi kê veya girêdayî bi devletê ve yani evana wezîfê devletê ne yani evana hiqûqê insana li ser devletê yani eva mafê insana li ser devletê ne yani be çilo mafê insana li ser wî jîhana ser nefsa wî jîhana vî şeklî vî avayî li ser devletê jîhane yani mafdariya insana goj devletê bixwazin mafê insana goj devletê bixwazin azgarî edbêjin yani wextê got tê kevne firehtiya vana em vana bêje berfireh bêjin ew tiştekî diye yani hûrgiriyê vana em nakevne hûrgiriya bê hûrgirî em dibêjin ev her pêncî hana mafê însanana got dewlet va mafê wana pêk bêne belê ayeteke din jî wiha dibêje yani li ser mesela got însan di îrada xwe de ew e serbest e azad e وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين Sûret Qasas ayetê pêncî pênca Dibe wextê wa însanê bawermend ji wa însanê bawermend ji hineka gotinê pûç bihîstin yani weka bi tabîra îro got em dibêjin xeberên nexweş û heqaret û tiştê wer ne baş bihîstin bira xwe ji wa dûr bikin û bê emelê me ji we re ye mere û emelê we ji we re ye yani divê de gelek ayetê pîrozana her keskî emelê wî jê heye ji xeynî emelê wî kesî re tune yani û hani bi tabîra îro got bêjin gule gula bi Tirkî selamun aleykum selam li ser we bê oxir bê ji we re û em bi cahila re ew çawa nabin tev nagerin yani mena wêne hûn nezanin hûn nezaniyê dikin ti îşê me bi nezan û nezaniyê re nîne hûn cahilin hûn nezanin hûn nezaniyê dikin ti îşê me bi cehaltiyê bi nezantiyê re nîne oxir bê ji we re edvir de jî merev wiha fêm dike ev zihniyeta îro halê hazir li ser rûyê erdê got nava musulmana de ew bûya insana mecbûrî hev dibînin yani insanê musulman xwe mecbûr dibînin insanê ne musulman hidayet bikin haşa insanê ne musulman xwe mecbûr dibînin got temamê dünyayê bifethênin û musulman bikin na evana jî ne rast e yani evana jî xeletî ye yani weke got ayeta pîroz de derbas dibe
digelek ayete de derbast be yani ve ma alel rasuli illel belagul mubin god bej yani liser rasuli qasidinina yani qasid beçava mesela peygamber qaside embejin vahye bun evrensal bun yani evda her insanı Müslüman jil gora berpirsariye xwe mesuliyete keviye fakat mesuliyeta viçiye tebliğa mecburiyeta vinanine yani mecburiyeta tu kesinine go tu kesi hidayet bike yani u kesek jir günhe kesek naye şevtandın yani illa berpirsiyari haric yani firdan vena hoşuk faham bikin yani de بعمله de bav amele zarwa naye şevtandın زارو بعمله ديو باب ناينه شوطاندن هفجين جنو مير بعمله هفدو ناينه شوطاندن اما دي چرچفا بر پرسیاریه ده مثلا بر پرسیاریه که باویتیه هیا بر پرسیاریه که دیدیتیه دایکیتیه هیا بر پرسیاریه که هفجینیتیه هیا بر پرسیاریه که میر هیا بر پرسیاریه که جنه هیا او هر کس کی د آلانا خوده د مجاره خود جهب برپرسیاره وقتی گو برپرسیاریا خو پک نوینین وجبوه برپرساریه وکا گود منطقه از هر جارتين مزمان د حقوق منطقه اسلام دا الدال على شيء كفاعله ايگو ببه سبب تشتكي رو وکا ايگو كريه يعني وقتی گو دی باف تربیه زاروی خو ندنه و زارو به تربیه مزن ببن و مزن ببن گناهکار ببن گناه دی بابا تیده هیا اما وقتی گو دی بابا برپرسیاریا خو پیک آنینت پچوکایا زار و دا زار و الگوره حقوق ایسامه پرورده کرنه و مزن کرنه فقط زار و مزن بونه بعقل خو حرکت کرنه و اراده خو پیک آنینه وکه گو آیت دا مخون معانی زمان و اراده خو سر خرابیه دانه تی برپرسیاریا دی بابا جوانا نینه yani وقتی گو برپرسیاریا خو پیک آنی بین کسک بو گناه کسی نه شوطاندن كسك بعملية كسينا شوطاندن وكسك جينا مجبوري تكسي يعني معناه وينا أب منطقة جو إيرو بخصوص دقورما جهاد ده وقت جو بحثات جهاد تكرين وقت جو آيات جهاد درباست بن أف مجيج إنسان رشيد به يعني إنسان باورمن خو مجبور بينين جو إنساني ديتري مسلمان بكن نه تشتكي ورتونه يعني مثلا از gelek caraten mezman az edvirdej bin mezman diroka İslam asri saadet müstesna hayata peygamber aleyhissalatu vesselam müstesna döneme Ömer Kure Abdülaziz müstesna rahma khudil vabe döneme Salahaddin Eyyubi müstesna rahma khudil vabe ev döneme müstesna fakat vaki ditire ağlab da Abbasiya da jid Emeviya da jid behtir da Osmanliya da جبوگو ایرو عینن چاوا انسان دستهلدار ببن خورت ببن دولتا خو مزن کن عقاری خو برفره بکن هجومی سر ملتا کرنا گوتنا ونیا مسلمان بین و یانجی امی حربی بورا بکن و کرنا جی اوانا نراستا بتو شکلی بتو اوائی اف ذهنیتا گو اسلامجی دی اسلامی دا پیک تینن فتح ذهنیتا ایرو نظام مسلمانا دا گو ام خو مجبوری فتحید بینن أبانا أصلا تعلقا بينا براستيا إسلاميرا وبوحيرا التنيا أبا ذهنيتا سمرجيتيا بيشاوا إيرو أم وقت مسلمان وقتي قو أم دبيجين أم بي سمرجا جلك تعبيرات تركي قو أم دبيجين يعني أفجي ذهنيتا كسمرجيتيا يعني بتو شكلي بتو آواي كسك كسي نبر برسياري كسك نمجبوري تو كسيا te ez devamlı dibêjim du tişt hene bilar evana gelkî muhim in rıza küfrê küfre rıza zulmê zulma ez gelek cara vên tên me ziman yani wextê ku insanek birazîbûna insan birazî bê ku insan kafir bin daxwaz bê ji bo küfra insana yani irade tişteka يعني برا غلط نوي فهم كرن وقت يقول ما قو إنسان سربست آزاد كاري إيمان ترجيب كي كاري كفر ترجيب كي أف إرادة يكا أف وقت يقول أف إرادة نبي عزمون نبي يعني أما وقت يقول إنسان كي برازيبونا كافر إنسان
kafir keyfxweş be keyfayî bê bixwaze ku însan kafir bibin yani bi kurtayî razîbûna kufrê kufr e xilas kurt û kurmancî razîbûna kufrê kufr e aynî weke vêna ayn mîna vêna razîbûna zulmê jî zulm e ama bes berxwedana kufrê şeklek e û berxwedana zulmê şiklek e ama mixabin zihniyeta fetihçîtiyê zihniyeta sömürgecîtiyê cihêva per guherandiye berxwedana zulmê aniye ji kufrê re û berxwedana kufrê aniye zulmê re çi ye berxwedana kufrê ew e gotî dînê îslamê şîrove bike îzah bike ti mîneka xweşik ji we re bêje ti dînê îslamê şîrove bike û bibe mînekekî xweşik û ji we re bêje îzah bike ev çi ye berxwedana kufrê ye lazim e merev însanê ne musulman re vî şeklî de yani weke got Kur'an dibêje ji bo Musa aleyhisselam ji bo Fir'aun aleyhî le'net ve qûlû lehu qawlen leyyînen şêre peyveke xweşik bêje bi peyva xweşik pê re biaxe lazim e merev hêdî tane tane vekirî bi qurban û heyran ji we re îmanê şîrove bike ji we re îslamê şîrove bike ama divê pêşî ew îman û ew îslam di te de jî mewcûd bê daqene tesîrê ser we bike yani berxwedana kafira ev e berxwedana zalima çi ye vêca yani berxwedana zalima ew e got li gora hêza xwe weke got hedîsa pêxember aleyhissalatu vesselam re derbas dibe qeweta we hebe destê xwe mudaxele bikin qeweta we nebe bi destê xwe nikaribin bi zimanê xwe mudaxele bikin qeweta we bi zimanê we jî nebe û nikaribin û bitirsin ew ewa we jî nebe bi qelbê xwe ev jî a zeîf e yani ev çi ye ev berxwedana li qarşê zalima ye ama işte mixabin ji bo got şer û pevçûn di nava dunyayê de kêm nebe dewamlî însan bi hev re di nava şer û nîqaş û pevçûnê de bin ji terefê munafıqa ve ji terefê em bêjin bi kurtayî munafıqa re tam tersine hatiye çêkirin yani dewamlî alema îslamê û alema kufrê bi hev re di nav şer û nîqaş û pevçûnê de ne yani xwe mecbûr dibînin weke got yani ev bi tebîra îro got em dibêjin ev îslametiya tûş got îro ketiye nava çanda îslamê de bi vî şeklî yani ama çima ji bo got ew nejmene yani ne müminin ne musulmanın em şerê wa dikin em dijîtiya wa dikin em bi ware bi şer û pevçûnê de ne ama mixabin ji bo got zalim ji me ne ego mere li me ji dikin ego mere têne camiyê ez devamlî gelek carat bêjim wextê got merev mixabin li dîroka dunyayê dinere zalimê dîrokê bêdîn û bêol û bêbawerî bûna ama mixabin zalimê herdîngeriya îslamê bi rojî û li mêj û zikr û îbadetin işte ji bo got ji me ne em çawa dikin em bi qurban û heyran ji we re diçin yani kurum maneş xwe zaten ji min û te bêhtir zanê bê çi heqa û çi ne heqa ji min û te bêhtir zanê got çi rast e û çi ne rast e qîma xwe pê aniya yani weke got Kur'an dibêje ê ne mümin ê ne musulman belkî nizane tu mukellefî tî jê re bêje yani ama ê musulman got zulmê dike qîma xwe pê têne ji bo wî awayî ê got qîma xwe pê ne gerek e tu jî qîma xwe pê pêne êca quweta te digihê çi tê gora quweta xwe pê re muamelek yani ama mixabin û hezar car mixabin îro zihniyeta mijiyê em bêjin çanda îslamî tam tersine ye yani neyartî ji bo kafira û hevaltî ji bo zalima ne heda Azze ve Celle vekirî dibêje ولا عدوان إلا على الظالمين نيارتي نينا إلا جظالم عرا خدا عز وجل متفا بسترين
ji zulmê û ji zalima. Xweda Eze ve Celle me teva bigerêne ji wa însanê got li ser riya rast jiyana xwe berdewam kirine, bûne ehlê heq û edaletê. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. حتى برنامج كديتري بمن خير وخوشيدا أمانتي خدار.